Današnji vlog počet ću u mraku i pričat ću o problemu koji nosim sa sobom već malo više godina, bi rekao, jel? Vjerojatno od početka sam imao nekakve karakteristike za malo depresivnijim ponašanjem, ali kada ti se ponekad u životu zaredaju, rekao bi to, neke negativne situacije koje naravno nisu lagane ni kada dođu same po sebi, ali kada, ajmo reći, u roku od 3-4 godine ti se naniže preko nekoliko teških životnih situacija sa kojima se svatko malo teže nosi, onda to ponekad ima neki malo veći utjecaj na tebe. Sad, dok sam bio mlađi, dok sam bio dijete, bio sam malo emotivniji i bio sam plačljiv, dakle, kao klinac. U jednom trenu shvatiš da ako plačeš, onda dobijaš batina. Odnosno, moraš se početi ponašati kao muško. I to je bio taj neki trenutak tokom osnovne škole kad sam shvatio da jednostavno pokazivanje emocija, bilo kakvih emocija, je zapravo pokazivanje slabosti prema ljudima. I tu sam se nekako počeo kontrolirati. Isto tako, kada god je došla neka teža situacija u životu, nikad ljudima nisam pokazivao da mi je teško, uvijek sam se trudio biti kao veselo, sve super, sve ok. Kada su došle iznimno teške situacije u životu, ja sam i dalje se trudio biti veseo, sve u redu, sve ok. Što zapravo nije bila istina. Sada, mozak je onako, rekao bi, jedan osjetljiv organ koji je vrlo vjerojatno lagano poremetiti kemijski ako dugoročno radiš neke stvari koje ne bi trebao raditi emotivno gledano. Dakle, ako dugoročno pokušavaš zadržati nekakve emocije u sebi, to prije ili kasnije dovodi do nekih posljedica. Kod mene je to dovelo, evo, u zadnjih godinu dana se dosta pogoršalo. A dovelo je do podosta teške anksioznosti. Sad nije to neki teški slučaj da ne mogu funkcionirati, ali odlučio sam na sve to reagirati prije vremena, jer kada ležiš u krevetu i gledaš Netflix, gledaš neku seriju, ne razmišljaš o apsolutno ničemu i odjednom počneš hiperventilirati i odjednom ti srce počne udarati 120-130 puta u minuti, tlak ti skoči na 180 sa šta ja znam koliko, očito nešto nije u redu. Sad, da sam bar razmišljao o nečem negativnom, ali ne. Zadnjih nekoliko godina spavam loše. Loše do nikako. Sad, uspio sam pronaći izlaz u tih zadnjih par godina, izlaz iz svojeg depresivnog ponašanja, a to je zapravo bio motor i vožnja motorom, koji mi je pomogao da nekako se osjetim živim, da nekako osjetim neke emocije, da nisam kontinuirano indiferentan, jer upravo to moje vlastito forsiranje da budem indiferentan prema svemu je dovelo do toga da sam postao doista indiferentan. Postaneš malo bezosjećajan prema ljudima, postaneš, kako se kaže, sarkastični šupak koji je pun negativnih emocija, usudio bi se reći, pun mržnje. Znači, kontinuirano se osjećaš ljut, zato što mi kao ljudi imamo potrebu izbaciti te emocije van. I ako ih pokušavamo zakopati negdje duboko ispod, to će izaći na ovaj ili onaj način. Uglavnom, znao sam da imam, rekao bi, nekakav depresivni poremećaj, ništa kritično,
ništa sada ono da ću si propucat glavu sutra, ali da se ne osjećam dobro, ne osjećam se dobro. Ne osjećam se sretno. Kontinuirano sam, zapravo imam dva stadije, imam dva raspoloženja. Ili sam iznimno tužan, ili sam iznimno ljut. Nema između, jel? Nekada sam barem bio, rekao bi, ono, I don't care, indiferentan, ali u zadnjih godinu dana je nekako to sve počelo isplivavati van i postalo sve gore i gore. I u jednom trenu shvatio sam da trebam potražiti pomoć. Pričao sam na poslu sa jednim od svojih polaznika. Ne znam uopće kako smo se dotakli te teme. Fakat, nešto sam ja vjerojatno spomenuo, ono svoje neraspoloženje. I onda mi on spomenuo zapravo kako ima problema sa depresijom i da je otišao potražiti pomoć. I da mu je nakon toga u roku od 6 mjeseci bilo daleko bolje. E sad, postoji nešto što se zove ponos i kod mene je on možda malo izraženiji nego što bi trebao biti. Što mi je uzrokovalo da mi je zapravo jako teško priznat sam sebi da imam problem, a još mi je teže pitat nekog za pomoć. Prošlo nekoliko mjeseci od kad sam pričao sa njim i nekako sam još zapravo sa par ljudi koje sam susretao u životu, ono, malo bocneš da vidiš kako ljudi razmišljaju o depresiji. I odjednom ispadne da sam okružen sa ljudima koji su imali nekakav depresivni poremećaj, otišli su kod doktora, tražili su pomoć i nakon toga im je bilo daleko bolje, barem tako oni kažu. Zadnja epizoda koja mi se dogodila, zbog koje sam shvatio da jednostavno to mora stati i da moram potražiti pomoć, je bila kada nakon 14-satnog radnog vremena, jer ponekad radim tako nekih 13-14 sati, ono od 8 do 10, šta ja znam kako je to, 12-13-14 sati, nije bitno, ne. Dođem doma i ne mogu zaspati. Ne mogu zaspati jer se kontinuirano osjećam ljut. Dakle, to je onaj, kako se kaže, flight or run. Dakle, naš organizam je stalno u nekakvom osjećaju da će ga se napasti, da se mora braniti od nečega. I iz tog razloga mene je stalno pumpao adrenalin. Sjećam se da sam uspio zaspat negdje oko 2 sam zadnji puta pogledao na sat. Legao sam negdje oko pola 12, totalno iscrpljen. I oko 3:15 sam se probudio. Ne sjećam se da sam išta sanjao. Samo znam da sam počeo užasno hiperventilirat. Pogledam si puls. Puls je bio 127, ako se dobro sjećam. Dakle, u ležećem položaju, ničim izazvano, nakon sat vremena sna, ja se budim ljut na cijeli svijet. Ja ne znam gdje bi sam sa sobom. Dakle, podrapao bi onaj jebeni jastuk od jada, ne znaš gdje da se okreneš, ne možeš više zaspat. I ništa, digao sam se. Sjeo sam se na kompjuter, odigrao par partija Counter-Strike-a i ujutro krenuo na posao. Sada ide na najgori dio posla. Dio priče, a to je cijeli dan na poslu se nisam osjećao pospan. Dakle, drugi dan sam odradio uredno opet od 8 do 10. Komunicirao s ljudima, veseo pod navodnicima, osjećaš se malo iscrpljen, ali dalje si nabrijan. Stalno te pumpa i tu sam shvatio da ako ovako nastavim živjet, moje tijelo, ne moja glava, moje tijelo vrlo vjerojatno neće izdržati moj 50. rođendan. Ili ću dobiti moždani, ili ću dobiti srčani udar. Nešto će se dogoditi, nije dobro. I odlučio sam potražiti pomoć. Otišao sam kod svojeg liječnika, objasnio mu situaciju. Malo se raspao pred njim, nazovimo to tako. I čovjek mi je doslovno rekao nakon
nekih sat vremena što smo pričali, kaže ja bi ti prepisao neke antidepresive, ali ti ne mogu prepisati dovoljno jake antidepresive kao liječnik opće prakse. Pa daj molim te, odi kod psihijatra popričaj i vidi što se može, što se ne može i definitivno imaš problem. Dao mi je Misar, to je poznato isto tako kao Xanax, što mi je iznimno pomoglo, dakle čak i mala doza 0,25, to je početnička doza, ali mi je pomoglo da mogu zaspati i da mogu regulirati san, a kada sam počeo normalno spavat, onda sam i prestao biti frustriran, prestalo mi je srce udarat, dakle sve to neki začarani krug u koji upadeš. Ali dogodio se nusprodukt konzumacije Xanaxa koji se dešava kod manjeg postotka ljudi, ako sam dobro shvatio psihijatra, a to je da sam postao užasno bezvoljan, nemotiviran. Dakle, općenito sam bio podosta nemotiviran, dakle, ne da mi se ništa. Imam napokon posao koji volim raditi. Imam i vremena, evo u zadnjih godinu dana napokon imam i nešto vremena. I što sam imao više vremena i što sam zapravo više vremena provodio sam sa sobom, to je stanje bilo sve gore i gore. Dakle, jednostavno više ne mogu sam sa sobom funkcionirati. A kamoli sa drugim ljudima, što je naravno uzrokovalo da ne mogu imati normalnu emocionalnu vezu. Ne mogu normalno komunicirati s ljudima općenito bez da sam sarkastični šupak. Naravno da utječe na neke obiteljske odnose, utječe na apsolutno sve. Da se vratim na temu, dakle, dobio sam Xanax koji mi je pomogao da malo se reguliram, da se osjećam nešto bolje, ali s druge strane je odmogao do te mjere da sam postao užasno depresivan. Odnosno, depresija koju sam već imao se manifestirala malo više. Trpio sam to nekih 2 mjeseca. Imao sam uputnicu za psihijatriju i kao idem, ne idem. I uvijek ona jedna te ista stvar, a to je ne budi tetkica, budi muško, ajde, postoje ljudi kojima je gore u životu, uvijek postoji nešto gore. Dakle, cijeli život sam sebi govorim, uvijek postoji nešto gore. I nakon 2 mjeseca pio sam taj Xanax, pa ga ne pijem 3 dana i u roku od 3 dana se počne da raspadati opet. Pa ga pijem tjedan dana, pa mi je relativno ok, ali se toliko osjećam bezvoljno da ne da mi se dići s kreveta ujutro. Pa ga prestanem pit, pa opet postanem nervozan i razdražljiv, bi rekao. No, na kraju sam otišao na psihijatriju, evo neki dan, prekjučer. Popričao sa doktorom, uletio sam unutra onako, kako biste reklo, dosta dobre volje. Čovjek je na to reagirao, koliko sam, barem moj neki subjektivni osjećaj, onako, šta ti radiš ovdje, šta pričaš da misliš da si depresivan i anksiozan, vidi se na tebi da si super. To je doslovno bio njegov stav. I na kraju je ostao zbog mene 45 minuta duže na poslu, završilo mu radno vrijeme. Ostali smo još dosta duže jer nakon nekih sat vremena gdje od mene pokušava uopće isprovocirati sa pitanjima da se otvorim, da kažem što me muči u životu, je došlo do toga da izbacim neke stvari iz sebe. Jednu, drugu, treću, petu, 10, 20. Jer ja točno znam koje stvari mene muče kada emocionalno razmišljam, kada razmišljam koje su to emocionalne stvari koje me kopaju, ali dakle ovako gledam na to sve vrlo pragmatično, ali ne znam si pomoći, ne mogu si pomoći. Nakon sat vremena je postao, rekao bi, vrlo zainteresiran za moj slučaj. I njegov zaključak je bio da imam taj neki, kao još moramo provesti to neko psihijatrijsko testiranje, vještačenje, šta god, ali kaže na prvu da vidi da imam taj vrlo specifični karakter, thrill seeker. I Xanax je kod mene doveo do toga da kad nisam bio napet, kad nisam bio pod stresom,
depresija me lovila još više. Ja to znam, ja najbolje funkcioniram kad sam pod stresom, dakle kad sam ljut na cijeli svijet oko sebe, onda mi ide najbolje u životu. I sada radim posao koji volim, zbog kojeg imam previše slobodnog vremena, da bi se usudio reći, previše slobodnog vremena biti sam sa sobom i to me je dobro tu gdje jesam. Sad ne mogu se sjetiti točno što mi je prepisao Brintelix, to je neki generik od nekog Vortiox, nešto nije ni bitno uopće. I eto, idući tjedan moram po taj recept podići, početi piti te antidepresive i nadati se da će se početi osjećati bolje. U cijeloj ovoj priči je zapravo traženje pomoći bila najteža stvar. I shvatio sam da jednostavno sam si pomoć više ne mogu. Prije nego što to eskalira iz subdepresivnog u depresivno ponašanje, iako subdepresivno zvuči kao pa to nije baš nešto problematično, kao pa nije sad da ćeš se upucati u glavu, ali subdepresivno je put ka kroničnoj depresiji. A ja bih volio nekako izbjeći taj dio u svom životu. Znam da ako uđeš u takvo stanje da je iz njega jako teško izaći, a ja sam trenutno, usudio bih se reći, na granici između subdepresivnog i depresivnog. Za sada sam još uvijek dovoljno lucidan, razumijem što mi se događa, razumijem da se moram držati rutine. Dakle, ja sebe godinama forsiram. Drži se rutine, digni se ujutro u isto vrijeme, očisti, operi, idi na posao, druži se s ljudima barem jednom u 2 tjedna. Dakle, ne da mi se, forsiram se i da zađem van, ali nekako više nemam volje za to. Uglavnom, to bi bilo to. To bi bilo to.